yagize ati agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, kandi koko uguhiga ubutwari muratabarana. Nyuma y'uko kibonye izuba mu 1958 Abataliyani bahigitse Abongereza ku giheruka igikombe cy'Uburayi UEFA European Football Championship, irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza ibihugu bikomeye cyane i Burayi. Niryo rushanwa ry'ibihugu rifatwa nk'irikomeye ku isi ukuyeho igikombe cy'isi. ETM TV yifuje kukurebera iby'ingenzi wamenya muri iri rushanwa. Kiragarutse nyuma ya 2020 tariki ya 14 Kamena kugeza tariki ya 14 Nyakanga 2024. Ibihugu 23 bizahurira mu Budage byuzure 24 mu matsinda 6. Ibihugu 24 ni ku nshuro ya 17 Ubudage buzakira nyuma yo guhigika Turukiya tariki ya 27 Nzeri 2018 mu matora. Ubudage bugiye kwakira bwa kabiri nyuma y'uko Ubudage bw'Uburasirazuba bwakiriye mu 1988. Nibwo bwa mbere kuva Ubudage bwakihuza bugiye kwakira rino rushanwa. Tuzabigarukaho mu mateka. Burya Ubudage bwari buciyemo ibice bibiri: Ubudage bw'Uburasirazuba ndetse n'Uburengerazuba. Ubudage nk'igihugu kizakira buri mu itsinda rya mbere ndetse buzafungura irushanwa n'igihugu cya Scotland ya Andrew Robertson, umukinnyi ukomeye cyane muri Liverpool. Umukino wa mbere uzabera kuri Stade Allianz Arena yo mu mujyi wa Munich, isanzwe ikiniraho ikipe izwi cyane ya Bayern Munich. Tariki ya 14 Kamena 2024 Ubutaliyani nibwo bufite irushanwa riheruka nyuma yo gutsinda Abongereza ku mukino wa nyuma kuri za penalty. Abenshi muracyabyibuka. Umukino wa nyuma uzaba tariki ya 14 Nyakanga kuri stade ya Berlin Olympia Stadium yo mu mujyi wa Berlin, isanzwe ikinirwaho n'ikipe ya Hertha Berlin. Ikipe z'ibihugu zihabwa amahirwe izirenza abandi ni ikipe 3 nyuma y'uko abakinnyi bazo barimo baritwara neza ku ruhando mpuzamahanga. Ikipe 3 nizo zigaragara nk'izihabwa amahirwe yo gutwara ino rushanwa. Ikipe y'Ubufaransa ya Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga n'abandi. Abadage nk'ikipe yakiriye nayo ntiyasigaye mu zihabwa amahirwe nk'ikipe isanzwe ikomeye. Abongereza nabo nyuma y'uko bakinnye umukino wa nyuma bari mu zihabwa amahirwe nk'ije kujurira. Reka tubitege amaso. Ese koko bizakunda? Ubwo bamwe bakina imikino y'amahirwe mbahaye icyo bita sure deal. Ngaho nimugerageze. Ibibuga cyangwa stade 10 nizo zizakinirwaho. 9 muri zo burya zakiniweho igikombe cya 2006, igikombe cy'isi cyabereye mu Budage. Stade imwe yonyine ya Fortuna Düsseldorf Arena niyo itarigeze ikiniraho igikombe cy'isi muri 2006. Imijyi 10 izakira harimo umujyi wa Berlin ari nawo murwa mukuru w'Ubudage, Cologne, Dortmund isanzwe ikinirwaho ikipe izwi cyane nka Borussia Dortmund, umujyi wa Düsseldorf, umujyi wa Frankfurt ufite ikipe ya Eintracht Frankfurt, Gelsenkirchen ikinirwaho ikipe ya Schalke 04 cyangwa 04, Hamburg
Leipzig, Munich ndetse na Stuttgart. Ukeneye kujya kwihera amaso, kwirebera igihe ni iki, kuko mbere y'amasaha 36 iminsi 2 irengaho gato transport n'ibindi bizaba byagabanyijwe, ariko nyuma yaho bizazamurwa kubera urujya n'uruzwa rw'abantu bazaba babikeneye. Itike ihendutse mu kwinjira hamwe hasanzwe ni amayero 95, izaba ihenze muri VVIP ni amayero 1000 hamwe bita muri VVIP. Wabyumvishe neza, miliyoni irenga y'amanyarwanda niho uzicara nimba ushaka kwicara muri VVIP. Ubwo uzareba hahandi nawe hajyanye n'umufuka wawe. Ntago nasoza ntabagejejeho ibihugu byitabiriye. Ibihugu byitabiriye bizaba biri mu matsinda 6: A, B, C, D, E na F. Ubwo itsinda rya mbere ni A, ririmo igihugu cy'Ubudage cyakiriye irushanwa. Igihugu gifite abakinnyi bakomeye barimo Manuel Neuer, Serge Gnabry, Joshua Kimmich n'abandi benshi nka ba Thomas Muller. Bazaba bari kumwe na Scotland na kapiteni wayo Andrew Robertson, umukinnyi ukomeye cyane muri Liverpool. Bazaba bari kumwe n'igihugu nka Hongria gifite umukinnyi ukomeye muri Liverpool, Dominic Szoboszlai. Ikindi gihugu ni nka Switzerland, nicyo gifunga itsinda rya A. Igihugu gifite abakinnyi ba Granit Xhaka, ubakina muri Bayern Leverkusen, yageze ku mukino wa nyuma ikanyagirwa na Atalanta yo mu Butaliyani 3-0. Irindi tsinda ni itsinda rya B, ririmo Espagne ya ba Pedri na ba Daniel Carvajal, ndetse na Croatia ya ba Luka Modric. Abataliyani Gianluca Scamacca, muramwibuka ku mukino wa nyuma Europa League. Abakinnyi nka ba Donnarumma bose barahari. Albania ya Armando Broja, umukinnyi ukomeye cyane muri Fulham, akaba ari intizanyo ya Chelsea. Itsinda rya C ririmo ikipe nka Slovenia ya Jan Oblak, umuzamu ukomeye cyane wa Atletico Madrid. Bari kumwe na Denmark, igihugu gisanzwe gikomeye umupira w'amaguru, gifite abakinnyi nka ba Eriksen. Igihugu cya Serbia cyaba Alexander Mitrovic na ba Dusan Tadic. Nimba wita izina riherwa na ca, umenye ko ayo mazina menshi akomoka muri Serbia, yahoze ifatanye n'igihugu bita Montenegro. England yaba Jude Bellingham niyo isoza itsinda rya C. Irindi tsinda ririmo Poland yaba Robert Lewandowski, Netherland ya Virgil van Dijk, Austria ya David Alaba, France ya Kylian Mbappe. Irindi tsinda ni I, cyangwa se itsinda rya 5, ririmo Ububiligi, Slovakia, Romania, Ukraine. Irindi tsinda ni itsinda rya F, Turukiya ya Hakan Çalhanoğlu, Georgia, Portugal ya ba Cristiano Ronaldo, na Czech ya ba Patrick Schick nayo irimo.
ese ninde uzakijana nk'uko Rafiki yabiririmbye? Reka tubitege amaso. Itsinda rifatwa nk'iry'urupfu cyangwa se itsinda rikomeye cyane? Ni itsinda rivuga ko rizavamo umugabo rigasiba undi. Biravuga ko rino tsinda ririmo Espanye, Croatia n'Abataliyani. Hazaca uwambaye. Reka tubitege amaso. Ese urabona ari nde uzakijana? Tubwire muri comment. Elo 2024. Murakoze cyane. Ni The Temu TV.